яқабылеген выступайды эдер бейбип таққанарар үтчаппыт Петр Петрович Попов. Төтө күннен бастуулах намунун лохтоохтара бастуулах йолжуттар быт. Чакчы бу сака херигер бу эңсели хучуто үс чагылхай винокуравтары берехтебиде. Оннотон мандыга тиякканада бу сака херин норотугар историятыгар бели холы халдар бу үс винокуравтары берехтебит бу хочо болар. Ол курдук бу Иле гориш винокураву бара билебит сака херин халай бит сака апкомун бастыга хегердере бу хакалары хери кемигер ачыктаандан быхан оны таһанан бу саха бастыка хуриятчыларын Кулаковская алампаны оны неустрояп хырдык аттарын бу нарокко төннериге ме сүлдэх улахан үлени ыппыт оны бәйтин улогону анабыт кихи болар. Иккис кихинен бу Захар Порфирьевич Винокуров тен сахалартан бир бастыка профессиональный композитор бу Чайковскаядан Москвада государственный консерваторияга үйренен ихен оттон комойох ихен доробиятынан хаян ыджан бу сахахиргер төннен келен ол да боллар кени бу онны ылбыт билиитин ылынан бу сахан тахатын народугар профессиональный музыка сайтыдыгар ме бир уахан өңөнөң орбут кихи боллар. Онна бу үс кихинен бу биһиги бүгүн кени юбилейин билети олоробут бу Илья Дорофеевич Винокуров чагылган саха таланнах суриячта поэта кени оллагана биһи кинини үксүн туохтен билебитти бу буарак сыттах ырылар ол битер серия гана айылдыбыт ырылар автордары ден колобор кайыгар каз битти хаган рода билерде бу 1994 жыллака айылдыбыт ырыны күн бөңәңе диәре жоннар ылдылар намнар канда таңнар ихтауга чагылганы билген жетсат оголары маршируйдан кайыгар ылдылар оларда чагылган өлбөт үеле кайыгар ылланарын тухары чагылган атайын бир атына турар ден оны таһанан чагылган бейте бу саха профессиональный музыкальный искусство бейте ме улахан өңөнү киллер бик кихинден болар ол курдук 1904 жыллака кини саха СССР бу музыкальный театргар анан профессиональный репертуары оңорору Москвага баран бу Сергей Афанасьевич Зверев, Марк Николаевич Жирков, Яким Дмитриевич Избеков, Илья Дорофеевич Винокуров чагылган, онна Дмитрий Конович Сивцев сорун номаллан боланнар Москвага баран үлелебиттере. Ол үлелерин түмүнгенен сүз 5-нче такка бу профессиональный музыкальный аемнилар бар болбуттара. Ол курдук саха бастыкы профессиональный операта Нюргун Ботор, Марк Николаевич Жирков, онна Генрих Литинский музыкалара, онна сорун номаллан либреттада. Онтон ким Илья Дорофеевич Винокуров чагылган тылдарыгар бу Колор Москва поэт композитора Григорий Лобачевский, Григорий Гамбур курдук нучор композитордара кене тылдарыгар рас ырыганы хорьяннар обработкалабыттара. Оны таһанан бу сыгый кырынастыр ден саха оператын гар кене либретта хорибута. Оны таһанан Петр Ильич Чайковский Атырбыт улу Евгений Онегин оператын сахалы тылбастан 1904-9 сыллаққа саха театргар сахалы толорун турорбуттара. Сергей Васильевич Рахманинов Олеко оператын эме сахалы тылбастан саха народугар бу профессиональный музыкальный искусство Европа үрдүкү культуратын бу саха народугар киннер бу чагылган амбастан бу билихиннер бит онны киннерге анарыйбыт болар. Оны таһанан бу эпидем курдук кейне бу борак сыттах ырылар курдук биле бой маннык патриотический хогус хабаннах ырылар авторлар курдук билебит. Ол гана баран кейне наха истин лирический ме ырылардагы бит. Ол курдук 2 тыгынча касылла хавдар боллар. Бу Захар Порфирьевич Винокуров юбилейгар белемнени чепчетинен бу Захар Порфирьевич Винокуров композитор бит. Жетага архивыттан бу Илья Дорофеевич Винокуров чагылган тылларгар айылдыбыт ырылар ноталарын булаңылбыттара. Ол курдук өйтөбүл ден саха бастыгы романсы бу чагылган тылларгар онна киэһэ дачага ден Анастасия Петровна Лыткинага ден маннык соруктах анан ырыаны хуруй айбыттара бу Захар Порфирьевич Винокуров онна Илья Дорофеевич Винокуров. Эти ырылардан мен бүгүн ылдыкпын багарабын өйтөбүл ден бу саха романсы чагылган тыллара Захар Винокуров музыката фортепианоға да голдур Саха Республикатын культуратын тойгуна Елена Петровна Новгородова. Премьера.
içergin ederken beğenin biligin damelci min sanan kelebin sasılan ete siyetiheni her bir hallana küregey doyugun ister bit. Onnomin sürerim otlığın epidim hem argıdık mehe taptı bınce bitin. En rasmi çergin ederken beğenin beligin damelci min sanan kelebin. Bak bak.